clear tu le ngai thatu zongjong te chi bai le vekule July ni som pariat sang ni som ni panga ania tunjuma po hian khovel boina chanchin tharlang sar zual te kan ngai thau le do nani United States President Donald Trump kif ne na ral thuam apechun zom don ti apuan nu loka Moscow chuan khothlang ram ten Ukraine man ruwa an thun te uluk takin an thli thlai ti Kremlin thupuang tuina soi Dmitry Peskov chuan ni lai ni khan Tamale Russian President Putin ate chu phone a anin biak le na tur ruam man na aom ri lova arang theng bera ti ero tumani ti asoi bok ni in Russian chanchin bu ten an tar langani Kremlin in hetiang asoi ma ni hnia khan US President chuan Ukraine ne na anin do na Russia laka ado theina atlem to hle ti atilanga Moscow laka thu achak chwa rum taka Trama hian thotran ni khan Putinan ni somnga chung September 30 thlenga inrem na alasiam theilawani chuan US in na zokin a shek don tin awawani Trama hian Russia in asum don puiram telaka chi na sataka ti sangin khovel sum don na chevela ada sang don ti asoyani November tha a president in thana campaign lai khan Trama hian apisa alwa tanga dar kar somni pali chungin Ukraine in do na ti to palo tiam towa phone in Putin anen hian voi rukemo anin betowa US thunei tu tele Russia le Ukraine thunei tu ve po anin betowa ma se in ka hai an la puang theilawani US roi tu hian Ukraine ne na European tho puitekal tlangin US sipai man ruwa chu tlung le ding on telman kifa athon don tia puanga ral thuam a bek tur zinga Patriot air defense system po atela hei hi Ukraine in tun haya Russian missile le drone beina ato na satlaya amamo takani Trama hian Ukraine in Moscow be don lo thu po asoya Ukrainian President Zelensky chu hunhla kap theiral thuam a pek chuan Russian khopui hi a be mai theiti asoi nuwa soyani The Financial Times chuan tholeni khan July ni ria Zelensky anen phone anin biakna Trama hian Russian ram rilzok po kap turin atini in atar langani heti la hian tholeni zan khan Russian sipai te chuan drone zalile ballistic missile pakhat mangin Kharkiv Kirvi rile Vinistia telin Ukraine khopui sang-sangan beilea mi som pangavel hiam toromin energy hun te po anti chiani im Ukrainian thunei tu ten nila ni khanan soi Kirvi rile Dnipropetrovsk region hundanga chungko singriat velin power an nei lo ni in Ukraine private energy company DTEC chuan telegrama antar langa Ukrainian Air Force chuan drone tamzok an ka thlak theilain somnga le pasarin hun som pahni an ka fu ni in an soi bokani US mar chaka thotran ni zan atanga thole ni thlenga ro tam tak sura wanga sabreka khuang kai thlenga New Jersey ami pahni an thia hun tam taka tuyaliana veiwana ti boin chan chuangai tam takanom tual chung thunei tu te chuan thi te hi Plainfield New Jersey a tuilianin an chuan na lir theila luya alu puite an ni thuwa soya tuin kongpui achim thut awanga lir theya tang mi somni pakhat chan chuan ni bok New York City a po tlai lun lai takin ko clear le nuai rail station a tui atling na salea video thedara chuan le nuai luna chuka tui luanga rail nga na zola po atling na sal he ti alanga Manhattan station pakhata phei chuan reivak lo rail chunga achuang an tang nge nge ani thotan ni khan US pumam hun jani chunga tui liana atamber hi New York New Jersey le Pennsylvania ani Lancaster County Pennsylvania chuan dar kar nga po ting lo chungin ruwa inchi sari chuang asur mana chiatna athleng ti puan ngal ni in mi som parukvel tui atanga chan chuan ni National Weather Service chuan tunkar chung hian ruwa ala sur chunjom don ti asoya lir theya chuang zinga thi an tamchina wangin akhaltu te chu ruwa sur le tuilian thelaka fimphur le zual turangen an ni tun hai loka khan Texas aro asur na sataka wanga saberka khuang kai le tuiliana mi za somthum chuang an lo thi to a sikle sa in thak na sa wanga khom dan u chuak tak tak pung tura soilok thlen dikna ngai ani sikle sa wanga thleng thei tam takara kan khosame ka hemi dole ne tura kan in buat sai le injin anga yani ti in New York City mayor ni tuma in candidate mek Joran Mandani chuan asoyani Kremlin chuan US President Donald Trump Russia in asum don puiram telaka tarif sang zo ka la ka avau chu angai serious leya
ngun takin azir chiang don tia soi Russian President Vladimir Putin laka alom lo hlelain Trump hian thotan ni khan NATO kaltlangin Ukraine nena Patriot missile system telin ral thuam tam jok a bedon tia soya Moscow in nisomnga chunga Kiev nen in remna an nei lo ani chuan Russian bungrua leitu ramtila ka sang takin tarif aladon tia soya hi Washington in Ukraine in dona thu ani tharberani US President thu soi hi a serious leya then khat phei chu ami maltaka President Putina chungchang thilani ti in Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Moscow thuthar la khom tu te a hrinani Washington a thil soi hi ngun taka zirchian hunani ya atul ni chuan President Putin hian ala soi ve don ani atiani Russian President Lui Dmitry Medvedev chuan Trump thupuan hi demin lemchanna tia soin Russian angai poi mo lo atia Russia Security Council Deputy Chairman ni mek hian indona kalme ka hian thu cha rol tak tak lo ti chuak to thinani Russian Senator Konstantin Kosachev appoint American Choi tu thu soi hi enga ma angai lo ti asoya Trump thupuan chuan Russia mi pui thin lunga engma atholo thule United States hian Europe tan thanga kama NATO ram te chural thuam alei ti ranga US Arms Industry na lhok pui don ti asoyani heng thili American Military Industrial Complex cho lhok pui tu turanom ti in Kosachev hian telegrama atar langani Ukrainian Security and Cooperation Center din tu zingami Olizia Horianova ichuan US hian Ukraine nena ral thuam asal zel abei sei thule Russia shrek na na zok aom abei sei ti asoi ve thung Al Jazeera nena US in Russian tual theilei turam telaka che sang zok ala tur chuan Russia e bar ahong ngei don ti asoi bok Russia sum don na poisa lut apiang hi tuna hian in do na man vek ania nisom nga emo aya ma emo a shrek na hi man ani chuan ahong an hle don ani atiani ram kang khu awangin Canada le United States marlama boruak chhe wanga in ral rin dar khon ania mi cheng te chu pona tam lo turangin anni Environment Canada chuan in ral rin na hi Ontario pumdeu thoa puanga ram kang khu chuan boruak thiang hlimna atin hiam hle tian soya thotan ni khan Toronto a chuan boruak thiang hlim dan chu khovel puma achber pol atling US a chuan thunei tu ten thole ni zan thlenga atan Chicago a in ral rin na atiria naw pang le upa titan in kai suaina shan anti chuak bok Prime Minister Mark Carney chuan Ottawa din mun soipuin rigrum ma chon tu te koma hetila hian Manitoba Saskatchewan le Ontario marlama ram kanga wangin mi sang telin anin an chuasan mek boruak abol hona sat chuan tu te po na omtlem turani ti in Environment Canada chuan Toronto tan in ral rin na bi ka ti chuaka pon lama in fiamna chetvel na le thilti turte ti tlem le ahun sonanga yani antiani upa naw pailai naw sen le naw pang na nei sa le thoklama har san nei ma bik te chu mei khuwa wang hian an din hmun ader thong zual ti an soibok in ral rin na hi anram ria Chicago apuan ani boka air quality ala thi Illinois sa Chicago khopui huam le Indiana marlam tan thole ni zan thlinga tan Canadian ram kang khuwa wanga him lo theya wangin puan ani ti im National Weather Service Chicago chuan exa atar langani Canada ram kang hian ram hector sang tena kang chetwa mele jun hi Canada khothlang lama ram akan du zual lai ani thina mi singthum vel Saskatchewan le Manitoba province anin saseng towa tual chung thunei tu ten emergency an puangani khochaklama thotan ni khan Newfoundland na Bonavista Peninsula a ram kang tharin zankhathil thua ale da zawa kang mana chan sarbor bula kabin tam tak kang che nge scientist te chuan ram kang na sa hi sigle sa in thlak na sa ngong chuwa an ngai ani Canada hi khovel pumlum dan chorol aya alet nia lum tura ngai ania Arctic region lai phei chu khovel lum chak zong aya alet thuma lum chak turim scientist ten an soilo kani Lebanon khochaklama Beka Valley Israeli thlona ten mi som pahni vel an kap hlum ni in region governor in a soi Balbek Harmal governor Bachir Khodira chuan Wadi Farah kana chungwa khatami pangatelin Syrian pasari le Lebanese pathuman thi ti exa atar langa
mustara mi pahnian thibok ni na soi Israeli sipai te hian helpol Hezbollah sipai compound baka Rat-1 Force training camp te an ka pani tun tum hi kum khata anin do nuai Israel Hezbollah ten in ka hayan puan nuwa beina thina a thlen tamber chumania anin do chung khan thani lek na zoka an beina helpol hi anin chan na samhan le ani Hezbollah chon engma thu chu an la nei lova ma se an nuaya almanar TV channel ero chuan in ka Heile Lebanon in rel bol na shan anei bo chhe sakna ani tia puang thungani Arabic tunga Israel Defense Force thu puang tu Lieutenant Colonel Abichai Adre achuan thole nia anin beina hian Hezbollah an ka fu na sa he ti ex atar langbok Rat-1 Force ta sipai compound mifir fiak omna hunata na an man le Hezbollah in ral thuam englona na an chek mun chu ka fu tel ani tina soya Rat-1 Force hi Hezbollah in commando unit an nei that berani IDF hian sab tonga thu chu dang an siama September sang ni somni pali khan Rat-1 Force an commander te chu Hezbollah beya Lebanon chimlam an be tum khan an thatrewa tuna hian be puithak thei turin anin tungnung le tran ni in an tar langani IDF hian Hezbollah in beka velia ral thuam chek le sipai an chet latir chu Israel le Lebanon in kara in rin ton na bo chet na chiang takle nakin zela Israel sarkar ta na hlawm lani thei turani thuan soibok Israeli Defense Minister Israel ka chachuan thole nia an chet tharle na hi Hezbollah le Lebanese sarkar hena Israel chu Hezbollah sipai te in tundin tharle an tumna chu sipai chakna mangin nataka an chut ngal zel tur thu silna ani thu asoi November tha khan US palai na nuaya Israeli le Lebanese sarkar chun in ka hayan puanga in jem nang chuan Hezbollah hian Israeli ramri atanga kilometer somthum vela ha Litani River marlam an tran mun an chuasan vekangaya anom na thina Lebanese sipai le United Nations peacekeeper te anom thungang Israel point Lebanona an sipai te la chuakin chimlama mun poimo bik mun nga chau anom zui theang ti ani tunla hian Israel hi US hian apuina sa thin maya engwang nge US and Israel heti tak maya apui chan hi in ngai tua zui don teang Israeli independence an puan tir phata tanga Arab khovelin an Hebron le ahman manin an soi sela an chia an lo huai Israel ram hi apian tira tanga lo recognize masatu sumle paya lo dom ding tu amangan laya ral thuam thatin reng lo petu le sarkar dangzong aya lo du saktu chu United States of America USA hiani lelama sarkar dangzong aya America chian hiat le rinom ber chu Israel hi ani bok UNO member ram tamber hi Arab ho tan tu le an thawang hau tu pro Arab ania chu wangin UNO hi Israel mel malama tang anti Israel ani UN General Assembly ale UN Security Council a Israel thawang hawin USA hi lomal tanthin lo se Israel hi chethei lovin UN hian are bro thot tong chu ma se khovela sarkar ro puile chakber mangin Israel hi pathianin alo hum him tlata chan le wang thate aom ani nge yang ama saberin USA in Israel atan tlana chan chu America khu judami pui tamber te chenna juda te omnaram ani wangani kumsang ni somni le pahnia khovel puma judami pui makta doi som panga zinga aza ve deu tho makta doi sari point pathum z USA anom Israel rama juda cheng makta doi sari point pakhat ain an tam sitani juda ho chu ama kan soi to angin anomna pianga sumnga berber le thiam nang nei tha berber ani zela tunma tanga America rural tulian lian president thanna te House of Representative le Senate member in candidate tur te reng hi judam mi house ten sum tam takin an lo pui china me ni som pali sang khazakwa somli le pariata Israelin independence apuana tanga minute som pakhata khan US President Harry Truman achuan a recognize thu apuang hal acherang vet le US juda te khu an politician ho tan sumbom pui anisia biak chiat thei anilo juda ho khu an tang rualin an mani ram Israel an mangai thiam boxia chu wangin lal siam tu kingmaker ni na chin an nei tlatani adot lea chuan America mi puite reng khuan Israel hi an tran deuh bur hloma
anram politician tamber khu Israel chantu mi pui vota tling anni politics vila democrat le republican ho te khu anin ngei lo ve nen Israel chantu ero chuan anin thrual thei khop mai Israel in mammo a thlen chuan an parliament a hnial tu vakom lovin an dilangin an titlu dual zel adang le a chuan America rama evangelical Christian te buk ari em wangani America mi pui maktaduai zathum somthum le panni zinga maktaduai za zet khu evangelical Christian an ni hol mai ti chuan America rama evangelical Christian te chu mizo Christian te anga Bible hi pathian thu ani ti ring bur mai the Christian right anti pian thar war piang thar tamnaram ania keini Bible ring tu evangelical ho chuan Israel te hi pathian nam thlan anti le Israel ram khu Abraham tha te tana pathian in ape ka ni ti ring tu ania ram sang sanga tanga juda te anrama anlo ho khom hi Krista local le na tura Bible shilok na tidik tu ani ti in an clear thupani US President Chen khat po chu tiang ring mi chu ani hloma chu ba ka Genesis bung som pani chang thumin atiam Israel temal som tu chu pathian in mal asom don ti ring tu te an nia wangin America mi pa ngai chuan Israel te hi an be chelo sim sim ani bermai achan dang te chu toy te te in soi taila Middle East ram buai mup na huna Israel ram chaktaka alom hi America hian ayo angin angaya Arab ho hi lam changa siam du ma se Israel anga rin tlak an ni velo US le Soviet Cold War hun lai khan lam chang in chu na oma Soviet Union in ai gopta le Syria te chu ral thuam thapera thuamin Israel nen a in do tir thina indirect taka Soviet ne turin USA chuan Israel hi ral thuam le sumin apui lo theilo bokani USA ral thuam siam thar entirnan F-16 te tuna F-35 te Patriot missile te hi indona huna achat le than lo tes nan Israel pilot te hian an mang thina US pilot te in Israel pilot ten an mang thiam thin te sia ti chuan ral thuama in tlan siak na Russia siama in America siam te chu Israel te wangin amhing that pha America ral thuam siam thar faktu thaber le khovela USA ming ti thatu anni khovel ramdang doral nei reng Taiwan Japan South Korea te hian US siam ral thuam hi an thamuan pui ber ta zelani Israel wi sathiam Mossad te hi aruka melma intelligence dapkhom lama an fing bera an thuruk hriat te chu America hnena an rol ruk ve thinani tuna Israel melmalian Iran sarkar in nuclear bomb siam chu atuma amalak na te hian Israel wi sathiam te chuan thuruk an thril theizo ka chu wangin CIA ten Mossad te aya thopui tlak midang an nei lo Israel hi USA ang boka democracy ram ni in Middle East pumpuya in thlangram mom chunan nia political le khotlang ro in reldan kalphung te ani nang hlebok henga ya poimo lo chuang lo chu America rama juda pafing pui pui scientist rual doctor le engineer rual tele ansum don na nar benglian pui pui le ro pui tak tak nei tu te khu khovela aberkai te an nia America house sang na chu juda pa thluak ani thiam na lama te khol changkang siam chu lama te America juda te khuan ma an suai zatani chu wangin ral thuam le politics tel lo po khovela ro real tu ni taringot US dollar thilti thena siam chuak tu te chu juda sumdong hausa tele banker lian te wangani ral thuam chang ni lovin Israel thil siam le tu lian ber chu USA hiania ti chuan America tu ber tu juda mi pui nuai somsari zet te khu an nitlata Israel ram nen chuan kal rang theile in ngei lo theidin huna an lo ding lo reng ani America mi puiten Israel an tran tlam na chan poimo berzinga ka ngai chu mizo Christian te ang boka Israel ram ro pui taka din thar le anita hi Bible shilok na nga hununga pathian program lo thlen famkim na turani ti America rama evangelical Christian te khuan an rin tlata wangin theipui na alo chor no ta ti in khovel hun top nai to zia entir na angin an lo ring tlata Israel te an lo thing lo wang ti hlau tu berte an ni hialo me Israel le America te in hriat thiam na thuk zia entir nan voi khat chu America in do long pakhat USS Liberty kha niruk in do lai khan Israel jet fighter 10 ral be taka be in an soi sa shrep maya mi an thinuala
tam tak anin hliama chu thu America sarkar ho tu ten an lo hriat chuan thinrim an hein e khai tai te de thin kan trim palem ni ti ni om takin a hun lai khan an ngoi mak chan chen bu ma po chu long ti chiat thu chu tu man an report lo an hu bo ne khero me voi khat le po West Bank area Palestinian ho chan vo chunga juda te chen na turin sakbelnan ram an zau chu Arab ram ten annor na sata wangin US President Obama khan ti top turin Israel Prime Minister Parorum Benjamin Netanyahu kha annor rokmaya Netanyahu ngai dan apel ta dewani yang US Congress ama tantu ten hena azual kota anni party po soi chuang lova Israel tanrum root Democrat le Republican congressman te chuan Obama chu an han nor let ve ta sak saka kaloti palani ti niom takin US President meu chu ai nu niama atang ta zo kani history zirtu ten anan chui tak taka America ram muchuak tu nia kan riat lar Christopher Columbus sakha judami alo ni reng mai Italy rama Genoa khuwa piang ania ma se khati lai kha Europe rama juda te ti du da wang lai ania wangin Columbus khan ani na dik taka thup tata juda ani ring lo ombok ma se aru ka juda alo ni ti hi anua chui tu te mu chuadan po ania thurukin thup ani miau mai Encyclopedia Britannica chuan Spain rama juda chung kwami Italy rama Genoa khuwa piang ha Australian ni nan soi kumsang khazali somkwale pani khan Spain lalpa King Ferdinand chuan juda te tan thupe khawle lungchia thlak zet maya chuwa chu thupe ka chuan Spain rama juda te chu Christiana anin let vek turani in let du lo te chu Spain rama tanga no chuwa tur ti ani bur maya juda engmoza chuan Katholika chuan anin let ve nge ya ma se adera in let ani hlom aru kin juda sa khuwa an bechun zom thosia anom dana tangin anin man chuang nok noka an shrem le tak te anom lain mitam tak chuan anin le lo an ben bel to sa te kalsanin kut beng in ram thenoma an chuak ta huma chuti lai chuan juda te sum tho khomin Columbus hovin long pathumin khovel thar jong chuak turin August ni thum sang khazali somkwale pani khan Spain lalpa phalna in an chuak ta ni Charles Garcia an CNN a chuadanin Columbus sakha marano ani chumiom zia chu juda ni si adera Catholic ti na ni Columbus thuzia ka hun lai khan juda te chu an sa khuwa wanga ti du da an ni thua soi ramthar atanga rang ka chagle mosula la lakhoma Spain lal ti hausak tuma jin chuak tura soyania ataka chuan juda te chen na tur mun him dap chua tumani zok ti in Garcia hian a soi Garcia hian Spanish scholar ingmo zat point Columbus sakha aru ka juda ani ti an soi theuba ka azin chua chan tak kha alanga pawa asoi dan nen ain lan lo thua soi bok juda ani na thup kha asahimna ani sia ti chuan Columbus sakha athian juda mi ingmo zat le Spain mi dang tenen khovel thar new wall America muchuak tua an tangta ni chu khovel thar nge chu khovel hui Europe ram a ti du da na tlansanin zalen ram America ram thar chu an zuan ta ni Spanish mithiam tam takin an soidanin Columbus le ho te kha Spain lalpa ta na hausak na dap chuak tura fe chuak an nia an kal chuak tur po Spain lalpa phalna ngeya kal an ni bok an tumruk zok chu Europe ram tinin juda te an ti du da na tlansana ram thar zuan tura fe chuak zo kan ni an long man te an kalna sen so depo juda mi hausa ten an tum vekani chu wangin juda pain a mu chu America ram khu din tir ani atanga khovel sarkar ro pui berne thei tura siam tu te chui zinga juda te tholok zia kan muwa chu wangin America mi pui te khuan Israel sarkar hi thlop tlat lo thei an lo ni lo ani kumsang kha jasari somruk le panga tanga sang kha jasari somkole pakhatin kara America in British opna tanga independence wala anin do lai khan an president masalani tur George Washington si paite chuan chaw hlea ei tur le ral thuam po an ta cham to a chuti lai chuan ram mangai tu le judam hausa Heile Salomon chuan America ram le Europe rama juda te hne na sum tam taka khon khoma George Washington hne na chu poisa ahlan nu atang chuan British ho ain America lam chan alo thata zo kani diktakin he judapa Heile hi American Republic din chan tu bulpui James Madison Thomas Jefferson le James Monroe de po sum tam taka lo pui tu ani
mi chen khat soidanin hei mi akha US Constitution draft tu masa dik tak ani mai thei chen khat soile dani United States of America ti chin sia na sil ro pui dollar chunga chuang hi Solomon design ani anti he sil ro puya mu pui chunga hian star som pathum te hi American colony som pathum en tirna nia hanin chian chuan Davida arsi angarem chu ani tin Pastor John Hedgie US Evangelical Christian ho tular tak Israel thlop tlat tura American mi puite fuya tran la tu chuan a soi Israel tran pui tura Christian United for Israel Paul adina chairman ning halin member nuai za zet an tling to athule la hi USA le Israel a chuan ngai thak tam Paul ani indo pui panhi na le atom bomb Albert Einstein khovela scientist physicist ro pui bera ngai hi juda ania German drama khwa apianga athil mu chua the theory of relativity atanga Nobel Prize yeldong tuani January sang khazakwa somthum le bathuma Germany a Hitler alo lalkhan Einstein chuan Royal Academy of Science a anatilai chu aban san mia America apem thangala sakhomi tak mayania heti hian a soyanti mithiam in thiamna anei tlem chuan pathian laka ala sot thin ma se thiamna anasat pole pathian anai mai ni atiani indo wi panhina lai khan German hovin bom hlawom siam chuak turin ma an la thui viau to na ji ho kuta atom bom om thoi mai theani ti thu thin chong tang mai chuan Einstein a beng alo thlenga chu vele chuan America President Franklin Roosevelt hne na lekha thon vata Manhattan Project an din ta zero bat Oppenheimer juda mithiam bok American theoretical physicist hovin scientist dangte chuan Manhattan Project a chuan an thok ta atomic energy anti chuak ta atom bomb siam chuak tu father of atomic bomb ti ani politic thilani awangin Einstein a chu he project a hian a thok velo ma se amhing ne na khovelina hriat poltlat to formula ro pui E equal to mc2 a cho chua be chanin atom bomb an siam chuak theita chu bomb chuan relo te a Japan a titlom ta ngala chu ti ni lo se sipai le civil mi thina tam tur zia chu soi thiam haro me Manhattan Project a thok ve tho Hungary a piang Edward Taylor juda scientist bok chu atom bomb aya hlawom hydrogen bomb siam chuak tu father of hydrogen bomb tia hriatani ti chuan indo na lama po tun thlenga nuclear bomb hlawom ber mu chuak tu te chu juda mithiam te hlir an ni chu America ram mu chuaka ti ma son tu khovel pumaram ro pui bera din tu te jinga hian anham bilanga lak don chuan juda te an ni ti hi hairual ani lowang juda ten talen an lo nei thajia hi soi se na ni lo khovela lemjiak thiam hing thang bera an soi Leonardo da Vinci apo kha juda mi alo nia Mona Lisa le dala super te chu lemjiak hing thang ber an tling ve ve Christmas la chul theilo White Christmas hi Irving Berlina Russia rama juda ti du da na tlansana USA pem thatai na siamania America National Song ang tluka an ngai san Donald Trump campaign na an saglar ber God bless America ti la hi Irving a siam bokani ti chuan America mi pui tele an sarkarin juda telaka lom thu soina tur leiba an nga zia ngai toin USA hian Israel hi theito pa tran pui let ve om reng alo ni an hau sakna le an ro puina nar chu juda te an ni sia chung zonga ya Israel te tran pui tu ni hlo na jok chu pathian mal som na zar zo na ani tlat mai hiani mal som tu te chu mal ka somanga an chelo tu te chu an chia ka lo veang nangma hian leya nam tin te hi mal som an niang lalpan ati ani